Ja bih iskoristio priliku još jedanput da se zahvalim Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnologiju i Kancelariji za dualno obrazovanje za svu podršku koju su dali za formiranje ovog trening centra. Grad Subotica je sa ogromnim doprinosom i energijom radila na promociji dualnog obrazovanja i posvećenošću njegovog razvoja i napretka još od davne 2014. godine, tako da je današnji događaj početak izgradnje trening centra u Tehničkoj školi Ivan Sarić, jedan veliki događaj. Važna tema je da je Vlada Republike Srbije opredelila 98 miliona dinara kroz 3 javna poziva, odnosno 3 konkursa. Svi zajedno, kao Vlada Republike Srbije, uložit ćemo u mlade ljude. Oni će kroz jedan konkurs imati priliku da u dualnom obrazovanju svakog meseca u trajanju od po 9 meseci dobiju po 5.000 dinara preko sume koja je zagarantovana zakonom. Moraju da shvate da je to jedna vaspitna poruka, da ukoliko budu aktivno učestvovali u procesu učenja kroz rad u deficitarnim zanimanjima, da će moći od svog rada u budućnosti i tekako dostojanstveno i lepo da žive.